Maya po, abak po kaya kayungan. At syutana king kalima ng Domingo ning pamanyubling mebye. Pakyabetan king banalamisa, ring kapasalamatan da ring Legion of Mary, CWL, Holy Face and Catechists, Mel Musngi and family, Emmy Narciso and family, Richard and Chona Yumul, Nympha Agapito para king special intentions ng Debbie S. Razon. Makanyan muna po karing kaladwada ring makatuki Jose Roman Sr., Jose Roman Jr., Antonio Iluminada, Juanita Alejandra, Chofilo Ferrer, Jeffrey Cool, Homer Santos Sr., Lolita Gopez Santos, Homer Santos Jr., Primo Lorenza Trinidad, Moises Musngi, Virgilio Narciso, Pepito and Feli Velasco, Cesar and Michelle Capulong, Florencio and Erlinda Gagi, Francis and Maria Dolores Gagi, Julio Peralta Sr., Julio Peralta Jr., Pasita Peralta, Ronald and Lilia Zamora, Alejandro and Natividad Maspat, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Talakad tamo po at makyabing ikanta king dalit a pamuklat. Tia ingaldo gewana ingino Alleluia Alleluia. Kilagyo ning igpam poy nga na kampoy banal Espiritu. Amen. Amen. Ingino manatiliya kay kayo. At kay ako, Timur. Kita mo po ngini king kalimang Domingo na ning pamay nyubli ng mebe ning Gino. Ingino buri nakatamong tipunan. Emo kete king yato. Nune buri na tipuna nakatamo. King pibale-bale na ningigpata mo. Kaya impangako na kareng kayang apostol, eko sana tatakot, eko sana mababalisa, eko sana paigulo isip. Nune nga na, isadyada kayong lugar, king bale ng igpako. Uling da kalakwarto ka rin,
potang may kapagsadya na ako, mibalik ko, at ikayo, itukida kayo, kening baleng sidya ko ke kayo. Kaya hitangan po, keta sana mababalisa at paiguluisip, karing bage makayato. Nune, ing ginu, yamoy kakatamong dalan, ing katutuan, ating biye, na mangako kaya katamo, king biye alanganga. Si Shantala rin katang kasalanan, manyatang kapatawaran king ginu, batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ginong Yesus, ikain kay kaming dalan, painturo king kapatawaran at biye, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, ikain kay kaming dalan, papunta king kaparaming tao, at king kabubusalan din kay kaming sarili. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Yesus, ikain kay kaming dalan, panintunan mo kaming papunta king balen ang ikpamo. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. King Diyos, sumayapayang tuto pakaluluwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Ito kapayapan, karing taong kaigang kay lobloban, poporyanda ka, pasahanda ka. Sambanda ka, Ginoo, salamatan da ka. Hilingan mo ng ligaya, Diyos sarining banwa, Diyos pangmayupaya. Gloria, Gloria, Iria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Jesu Cristo, anak ikang milalako, king kasalanan ninyato. Kaluwan mo kami. Makaluklok, king kadaningit pa. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Ikang bukod kang kaing Ginoo, ikang bukod kakatas-katasan, Jesu Kristo, kagaw
tulong ning Espiritong Banal, king ligaya ning Diyos ikpa. Amen. Manalangin tamo, o Ginong Diyos, ming mabye, metong kang Diyos at tsuking dalan, kambening kay kang balayan. Pinimunan mula, may maltang king desyerto, painturo king kalayan. Tinubod me kay kami, Jesus, bang maging dalan mi papunta kay ka. Pustan mong lumakad dyan kaya, mi painturo kay ka. Painturo king kababasalan rin kay kaming sarili, painturo ka rin kaparaming tao. Ipawi mo ikaw ning kay kang balayan, kapamilataning danom ning biye. Sa kukupas, ing pamamye mong pamangan kay kami, kay kabaning dalan, ing tinapi ning biye ng Yesus mismo, hangga king beras kami, king alangang gaming karinan, itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Pamamasang iba't, king libro ning dapat daring apostol. Karing Aldoreta, kabang susulong ing pangarakal ding alagad, ding Helenista a hudyong tubo aliwang bansa, at ding hudyong tubo Palestina, milaban-laban lang. Sasabihan daring Helenista king milalaktawan la king Aldoldo pamagrasyon, karing ponduring babaeng mebalo busalda. Inyaring 12, inausdong mi pulong ding sabla-sablang alagad at ngara karela. Matulid ing pabustan mi ing panga panaral ning amano ning Diyos, bami mong sikaswan ing pamamye kabiyayan. Uli naniti kapatad, mamili kayong 7 lalaking pikabaluan kaya kayo, akit muan king Espiritu Santo at kabyasnan, at ilaring panibalan mi kaniting bage. Ikami kanita, lubos ming idikil ing panahon mi, king pamanalangin at king pamanaral. Kaya tulara ding sabla ing mungkahiring apostol, inya, pinili rei Esteban, ing taong kitmuan king kasalpantayanan at king Espiritu Santo. Kambena pinili ralanan man di Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas ataw Antioquia, ing metong apaganong may kumberti king relihiyon daring Hudyo. Linapit la dening 7 kataw karing apostol. Kay batdang menalangin ding apostol, inordinan dala reting 7, timpakanan dala buntok at king karelang gamat. Makanyan sinulong ing pamikalat king amano ning Diyos. Merakal na lang merakal ding alagad ka rin Jerusalem, at dakal la ring saserdote at tinanggap king kasalpantayanan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit, ang tinaning kaya kakaya manali. O
Lugod mo kay kami sa ipakit, ang tining kay kake manalig. Ikong sablang matulid a pamibiyebye. King Ginu, tumula kayo. Ikayong makipusong dalise, kapuryan sukat yung ibye. Kampening lira, Ginu kaya kayo yung puryan. Kampening kitara, paniktigan niya. O Gino, lugod mo kay kami sa ipakit, ang tining kay kake manalig. Uling amano ng Ginu, bit mong katapatan at apanaligan sa blanang tepatan. Kaluguran na ing ustisya at ing katapatan. Yatu kaya yung kakapuan, king kayang kanaka. O Gino, lugod mo kay kami sa ipakit, ang tining kay kake manalig. Dapat ang Ginu ingata na laretang makitakot at kaya gaganang. As sablang manali king lugod na. Iligtas na la king kamatayan, king panauning tanop, pagkalupa na lang pamangan. O Gino, lugod mo kay kami sa ipakit, ang tining kay kake manalig. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Pedro. Lumapit kayo, king Ginu, ing batong mabye asikwildang alang kabaldugan ding tao. Dapot pinili ning Diyos at malya king arapana. Lumapit kayo keya, ban ikayuman, antimong mabye batu, bilugan niya ing metong apibale-bale espiritual, anting banal a saserdote, amiyayampang sakripisyong espiritual, akatanggap-tanggap king Diyos, king kapamilatanang Heso Kristo. Uling sa sabyaning kasulatan, memili kong metong abatong mal angeni bibili ko, anting batong pamuntok king Zion, at ing ninumang maniwala keya, kapilan man, mipakarine. Iting batu tutuyang maulaga para kaya kayong maniwala. Dapot para karetang maniwala, ya ing mismong batong sikwilda ring manalakad bale. Dapot kay bat, ya ing meging batong maulagang dili. At sasabyaning metong pang kasulatan, itiya ing batong makatisod karing tao. Itiya ing batong mabye a makaragsa karela. Menga tisudla uling ela maniwala king amano. Itiya ing telaganing Diyos para karela. Dapot, ikayo, metong kayong lahing bepili, saserdote kayong susuyo king ari, banal a bansa at memalen, apepasubli ning Diyos at pinili ng mipasyag, karing makapagmulala ng dapat. Inaus na kayo, iba't king karalumduman, at linipat na kayo, king makapagmulala ng sala. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamo po parangalan tayo ing mayap a balita. Aleluya, aleluya. Ako ing dalan, ing katutuan at ing biye. Alang malyaring miras king igpa, nung emu king kapamilatan ko. Aleluya.
Hinggino manatili kay kayo. Kaya ka, ang timore. Pamasa aking maya pabalita, agpang kang San Juan. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Jesus nga na kareng kayang alagad. Kayo mababalisa, maniwala kayo king Diyos at maniwala kayo kanako. Ating dakalakwarto king bale ng igpako. Nung makanyan, ko sabihan iti kay kayo. Makoko bang bisadyang lugar para kay kayo. At nung miras na ako at makapagsadyang lugar para kay kayo, mibalik kong pasibayo keti at itukida na kayo. Bangdo ko karin kayo naman. At balyo ning dalan papunta king papuntalan ko. Nga nang Tomas, Ginoo, imam po balo nung kamunta. Makananami ang balo yung dalan. May kiba Jesus. Ako ing dalan, ing katutuan nating biye, alang malyaring mirasing igpanong emuking kapamilatan ko. Nung baloyo ko, baloyo yan naman ingigpa. Madibat ngayon ni baloyo ne at ikit ne. Sinabi ng Pilipe kaya, Ginoo, ipakit me kay kami ngigpa at managyo na iti kay kami. May kibat siya, Jesus, Felipe, kalambat siya na kung kayabe at emo ko balo. Ing menakit ka na ko, ikit na ni ingigpa. Bakit sinabi mong ipakit me kay kami ingigpa? Kawari maniwala, king atyo kong ingigpa at ingigpa atyo ka na ko. Di nga manong sasabihan ko, elaminibat ka na ko. Ing sablang atyo ka na ko, gagawa na ingobra na. Maniwala kayo kanako, at tsukingig pa at tingig pa at tsuko kanako. Nung kayong bisang maniwala, king sasabihan ko, maniwala kayo, king ulining depat ko. Ing katutuan sasabihan ko kay kayo, ing maniwala kanako, makarapat siya naman karing dapat adaraptan ko, at may git pa kareti. Uling munta na ako, kingig pa. Ing maya pabalita, ning kay katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Maya payabak po kay kayungan. Maya payabak po, amo. At itamo po ngini king kalimang Domingo na ning pamainyubli ng mebye ning Ginoo. Kaya happy Easter pa po kay kayungan. Happy Easter po. Okay, ngireng siping yu, great naman happy Easter. Makabayang celebration tamong Easter. At intapa pong adwang Domingo kanyan. Mas makabaya po yung Easter kaysa aking Lenten season, huling Lenten season, 5 Domingo. Pero, yung Easter season, 7 Sunday. At mayari po, ining kay katamo pong Easter season, kimpong Pentecost Sunday. Kaya makabapang greetings tamong Happy Easter kay kayo. Dwelling places. Minsan po, o last week, atin lang Pepa Bless, condominium building, King Clark. At iti po, mo po kabud, ordinaryong condominium building. Lunemetong niya pong IN, o condominium building. Condominium ya, kareng yayamanin, kaya pong Mimosa Plus. At niyang pong bibendisyonan ke at neking kasanting kit ng ke po itang agent nga kaya siya magkala mo per unit den kondo keti. Bali po, siya magkanla 20 million. Itang peka basic karetang karelang pisasali. Sabi ko kaya, ay kamalda nga ako. Nung talagang kamakwalta, kamakasali kareti. Ne? Ana pong meki, ba't ka na ako nitang agent? Value po pila no ring may salikete. 85%.
kareng units. Sabi ko, kakwalta da rin Pilipino ne. Balata mo kalulula rin Pilipino. Ali, reng aliwa, sa saliko dala rin kwaltada kareng kondo, units, asa salwanda. Sana may ibatan laking mahayap ne. O, balo tanaw nung naning yung sangkan kaniti. Ne? Palo ne po kasanting itang peki ba nanining agent nga na. Father nga na, hindi naman mahal yung mga units namin. Kasi hindi lang namin binebenta ang kondo, kundi binebenta namin yung lugar. Patse, sasali ka palang kondo. In consideration, kita mo namang lugar ne. O, tignan mo yung amenities namin nga na. O, sa swimming pool pa lang, lake style swimming pool. Tingnan mo naman yung fairway. O, konektado yan sa golf course. Yung mga forest, tingnan mo. Hindi lang yan. Nga na, yung serenity, the peaceful of the place, at ang pinaka-importante, no? The brand. Patse pala sasalikang kondo, pati tang brand sa saluan mo. At nya makanyan kakamal. Bakit? Kasi rengaliwang tao, potang sasalila, ela mo sasaling space. Nune sasalila naman, lifestyle and prestige. Kaya, makanyan, kakamal, itang kondong ay ta. Karengalawang tao, iti importante kamo sasaling tuknangan mo, nune sasalikang lugar. A place to belong. Kikatang ibanghelyong ngayon, nung pekerandaman tayang masalese, pinalik na katamo king Last Supper. Kaplanta kasi mag-celebrate Last Supper. Anyang Huwebes Santo. Ne? At nanong milyari niyang Huwebes Santo? Inos nobitis na kayang apostol, at kay bat tinatag ng Eucharistia, at kay bat iya magpaalam ni. Kaya po yung gospel tanga iti partine nitang farewell discourse of our Lord Jesus Christ. Kaya po, anyang damdamanda na yung ginumama ko ne, ila po mitakutan la. Ila mikakunula. Ila, very confused la. Bakit makanyaning karelang panandaman? Uling yung karelang tuktikyan, metong yang Mesiya, metong yang talapagligtas. Po itang spiritual Mesiya, nune metong yang political liberator. Na iya iligtas na la, kareng gamat dareng manalipan karela kanita, ing Romano. Kaya iresipisipan, na yung karelang tikyan na iti, lakwa na la. Pero, ingino, di na lang, amanong kasigraduan, words of assurance, at nanong sinabi na, king kekatamong ebanghelyo, nga na, ko sana nga na mababalisa, ko sana mikakuno, king bale nang igpako, karakal a kwarto, potang makapagsadya na ako, kanita nga na, ituki da na kayo. Kaya nung lawen tayo po, ining ebanghelyo tamo nga iti, at neking kasanting Bakit at neking kasanting? Uling iti metong yang ebanghelyong pangako, na di na nakatamong tuknangan. Po, kabud ordinaryong tuknangan, nune metong yang permanenteng tuknangan. Ato ka rin yung permanenteng tuknangan na iti. Era katapalakwan. Ne? Nune iti, yapin niya, ing tuknangan tamong kayabe taya ing Gino karingking banwa. Actually po, yung kaya katang gospel ngeni, metong yang ebanghelyo,
po tapong magmisa kong mete. Kaya very consoling ya ining gospel tamo, karempong kakamaten o kaya kareng mete. Bakit? Kasi nung intindihan tayong masalese, ing ginumamitinsyon niya. Yun pong bisang papetisyon na king ginutasyon o rin gamat yun. Yung bisang papetisyon. Na? Opo, tang Munta Amerika, nakukaburing mapetisyon kayo eh. Bakit kaya yung ginumamitisyon papunta king Banway? Ako, bisa. Pangadi ko, dinanan akong bisa ng ginu. Yung bisang mikabisa na king kay, king Banwa. Kaya nung lalawin tamo po, ini po, metong yung consoling gospel kay katamo na dapat tamong imitatakutan. Kaya nga na pong Tomas kaya, Ginoo, ememam po balo, no karing kamunta. At nang pekibat na ning Ginoo, ako'y dalan, ako'y katutuan, ako ing biye. Kaya iti, metong yang, realidad na ning dwelling places, pagkalub na kay katamo ning Ginoo. At naning dwelling places ay iti, mumuna, a dwelling place of companionship. Ne? Na iya, antabayana na katamo. Kaya na nung sinabi na king katang ebanghelyo, ako ing dalan. Enya mo po, tiro ing dalan, nune iya antabayana na katamo king dalan. Nengkay kasi po tang mangutang ka, o karin niya po ing bale ng Mrs. Santos. Karin! Bala mo katuldo kang katutubo ne. Kaya mawala ka. O kaya gumamit kang ways. Neng kayang ways, metong yung ways of time. Uling yung ways man lililiya. Yung ginuya makanyan. Nune, iya, antabayana na ka. Bakit king pamaglakbeta kete king yato? Tatakot tamo? Bali po, ing metong pong kakatakutan tangin ing panahon tangin yapin itang alang kasigraduan. Especially king maliliari king yatong ini. Ako po nang daratanging Martis. Mikakuno ko. Bakit mikakuno ko nang daratanging Martis? Nang maliliari-wari ng Martis. Nang maliliari ng Martis. Lalawin ke nung mita siya ing presyo na ning gasolina. Mitas niya naman. Ginuko. Kami kako no. Ne? Kaya po, nung lalawin tamo, iting problema ng yatong ngeni. Kapikako naman. Kapilang kaya mayaring gera nga iti. Pero, nung itamo at itamo, ne king gamat ning Diyos, turo na katamo, at ang tabayana na katamo, king dala ning bietamo. Nung pong itamo, aga nakatayong celebration tamo last Sunday. Ano kasing celebration tamo last Sunday? Ano niya po? The Good Shepherd Sunday. At niya kasanting responsorial psalm that time. Ano kasing responsorial psalm tamo? Ing ginuyang pastol ko, nano pang kailangan ko. Kaya nung yung ginuing magpastol kay katamo, nano pang kailangan tamo. King kakatang mo munang pamamasa, bali po ninong mikakuno. Dening Hellenistic widows. Reni po retang bayong konberti, king kasalpantayanan Kristiyano. Hudyo. Noon deti pagano la na may kumberti. Nyay tanang milyari, magreklamo la. Kasi edo kano didinan pamangan. Kaya, mika inequality that time, o mika complain ang pong tension, karempong bayong miyembro ng kasalpantayanan. Kaya nano pong gewada, rening apostol, ila menalalang maging kayantabed. Retang ausandang diakono. At nino po reti, o sinabi do lagyo, Esteban, o Filipe, Procorus, Nicanor, Itimon, Iparmenas,
ampoy Nicolas. At ila po reni deng menan tabe karening Hellenistic widow sa reti. Kaya kimbieta mo. Oh, bakit tamo mikakuno? Uling ing mismong Gino, yung kay katamong kayan tabe, papunta kay karin, ing pengako ng bale. Kitang dwelling place na pengako na kay katamo. Kadwa, dwelling place of communion. Bakit nga nang sinabi ning Gino? Ako'y katutuan. Kaya, ing Gino, eya po fake news eh. O kaya, eya mo po kabud mangako, lune ing Gino, iya, tutuparana itang kayang pangako, uli yang mismo ing katutuan. Bali yung ining panahon tangin, karakalma nga ako, ne? Pero yung karelang pangako, mapapako. Ing Gino, iya po konkreto itang kayang pangako. Uling rin kayang amano, deti tutula, ela misinformation, deti po, ela mo fake ideas, ela mo po kabod, weak concept, nune, ren kayang amano, deti dadala nakatamo, king katutuan. Ating katutuan, iti dadala nakatamo king pamasan metong. Kasi po tapong ating kalaraman. O, iti manyal bagya reng taong malaram. Kaya po, nanong sinabi na king kakatamong kaduwang pamamasa, king sulat ng San Pedro nga na, sinabi na yung totoo, nga na, ing batong sikwil da reng manalakad bale, yapin nga na, ing batong meging panyulok. Kaya po ining batong apanyulok ay ti, gewa na katamong metong. Kaya nung lawen tayong kay katang ebanghelyo, nang pengako na ning Gino kay katamo. Isadyada kayong kwarto, king balenang ikpako. Eta mo po isipan ning banwa, at intang sari-sariling bale. Metong tamo pamilya. Ne? O, metong tamo mo po ikpa. Kaya piyabe-yabe na katamo. Nung itamo, mismo, sasalang sangta na kiti pakingyato, lalong-lalo na king kasalpantayan ng tamo. Paligay tamo, bilub tamo, king balening igpatamo. Ali, nung itamo misan metong takiti kingyato, karing king banwa, pangako yang pamisan metong mo naman. Kaya king banwa lang mi pate-pate. Metong tamo pong pamilya. Uling imbatong panyulo kay ti, gewa na katang metong atining panyulo kay ti, yapin niya ing panyulok na katutuan asasabyan na kay katamo. Kaya na kasanting sinabi na kitang last part ng kay katamong second reading eh. You are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people of His own. Bandi na kataning Diyos. At kewa na katamong misan metong king katutuan. At katlo, iti a dwelling place of union. Ing ginusin namin na, ako ing biye. Di kayo po mabiye kayo. Mabiye kayo po. Arme nga mateno wata o tila makibat. Mabiye kayo. Balata mo kasi mabiye tamo, waling mangis na wata mo ne. Gagalota mo, mamanganta mo, mamalengkita mo. Pero bala mo yung biye. Ne? Metong yang biye, mete. Metong yang biye, alang kwenta. Uling alayo yung Diyos kay katamo. Kaya bala mo yung biye tamo kabunya dudurot eh. Kasi, ing Diyos, ene, maging parti ng biyeta mo. Kaya po, ing biyeta mo, kamo mabibiye magdili-dili eh. Nung mabibiye ka, uling at tiyo ing Diyos kay katamo,
na ing Diyos ay ti mamyeyang biye ke katamo. Pota pong magmisa ko, ketang gospel, I am the resurrection and the life. Nga na. Wapen O, anang sinabi kitang ebanghelyo nga ita, agyang mateka, nung ating kang kasalpantayanang kanako, Marta, nga na, mirinang kang biye alanganga. Ibalik na, ding biye ay ta. Kaya na nung sinabi ng ginuking kakatang ebanghelyo, makoko nga na, bakong makapagsadyang lugar kay kayo king bale ng igpako. Po, tanga nang may kapagsadya na akong lugar kay kayo, balikan da kayo. Don't worry, balikan na kataning gino. Po, tang mayari na itang kay katang kwarto king bale ng igpata mo. Mayari na kayong baleyo. Kwarto yun. At nga na ning gino, bangkanita, sunduan da na kayo. Inong bisa ng pasundo kay kayo ngayon. Eko pa bisa. Kaya nga ako pa bisa, manyaman mamangan nasi. At kay bat nga na, dalada na kayo. King may pangakong kwarto, king bale ng igpako. Kaya isang Pablo, ito ang sabihan sinong makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Hindi ang kahirapan, hindi ang sakit, hindi yung takot, pati kamatayan. Nakatamo ikawani ning Ginoo. Aga nakakepoy mako, anyang mete na itatang ko. Pota pong kunan ke, nanong buri mo nga ako. Bisa na akong mate nga, no? Ako po ay tindyang kanita, bakit ito yung parating kasabihan? Bisa na akong mate. Bali po, yung mete, kanita ako pa yung tindyang. Kasi, uling di kalugod la. Alo saldo daw lang may yabe, patikim business da. Panto na ni itatang ko. Kaya iting anyaran, nalaneng anyaran. Kaya ita mo, makanyan mo naman. King lugod na ning Diyos, kay katamo, bisang mikawani, kay katamo. Kaya yung gospel tamo na nung sinabi na, ko sa mababalisa, ko sa natatakot. Ating kong kasalpantayanan, King Diyos, ating kong kasalpantayanan kanako, lungi kayo ting kayong kapanwalan, kayo mikawani kanako. Kaya ining pangako ng kwarto kay katamo ning Ginoo. Kabut kwarto, no na iti metong iyang lugar, metong iyang dwelling place. Minsan po ting kung kasabing matwa, ini pong matwa nga iti, alos de nga anak natin o puking abroad. At nirelaguan de rin kayang anak, metong nga kondo, ketang metong nga masanting nga condominium building. Kasanting na po nini pong kondong aite. Pero, ini pong matwa, pila niyang aldo tinok ng karin. Minuli yang pasibayo kitang dati dang bale. At may reklamo ya po ka rin anak na. Dela yung king lugar writing nga na, bisa kayong matena ako. Ot kilong yung kukening lugar writing. Nga na. Imaginean mo, kasanting nanining regalo dang kondo kaya ring anak na. Katahimik, secured. Kay bat, kilala yung kondong IT. Pero, nano yung kulang? Yarugong diling makatok ng kayabe da rin kayang maid. Kaya nga nang sinabi, king lugar iti, ala kong siping bale mamaus king lagyo ko, bang kumbiranda kong magmadyong. Pantunana pala ning matwa, madyong na alang mangye anak king dalan. Ala kung kakilalang tao keti at alang biye. Itang kondo nga iti binyenangan. Para king matwa.
Pero alane man biye huling iti eya bale parakeya. Kaya po ingdo dwelling place metong ya pong bale. A home of companionship where we are not alone, communion where we belong together, union where we share the very life of Jesus. Do not let your hearts be troubled. Have faith in God, have faith also in me. In my Father's house there are many dwelling places. Pasyag tayo po ngini ingke katamong kasalpantayanan. Itangan po. Sasalpantaya Tayo ko, King Diyos, sikpang mayupayang tutu, linalang King Banwat Yatu, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugtong aginutamo. Pengagliking upaya ning banalay Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mi paku King Cruz, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, King Katlungaldo, sinubliyang mebye. Pepay ta siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum ka rin mabiyempong menga mate. Sasalpantaya ko King Banalay Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamakding Santo, King Pangapatawad na rin kasalanan, King Pangasubliding Mering Mete at King Bie ng Angga. Amen. Panwalan tamo King Kristo ingke katamong dalan, papunta King Igpa, iti sapat ng sangkan, bang ipagkatiwala tala rin kakatang panalangin kaya at ngatang manalangin. Ginoo, panimunan mo kami king dalan ning kekeng pamaglakbe. Itangan po. Ginoo, panimunan mo kami, King Dala ning kekeng pamaglakbe. Ban ing Ginong Jesus, ipakit ne kaya katamu ing dalan papunta king kayang iglesia. Ban patibaya na ing pigkalub na kaya, katmua na ing sabla na pang kakulangan, at itimawa ne karing anggang sagabal king misyon na. Inya nga tamong manalangin. Ginoo, panimunan mo kami, King Dalan ning kekeng pamaglakbe. Ban ing kaya katangginu, ipakit ne ing dalan karing sablatang pamuntok sibiko, ing pasik na nga nala king pamagdulap king kapayapan, pagkalubanong kabiasnan makilibayan amano, at itimawa no king anggang karahasan, at makaunang kayatulan. Inya nga tamong manalangin. Ginoo, panimunan mo kami, King Dalan ning kekeng pamaglakbe. Ban in kaya katangginu, ipakit ne ing dalan karing anggang kayanakan, amagdulap king karelang payintungulan. Ing antabayanano kanitang karelang pamagdulap, papanatilian maniwala king payintungol, at itimawa king kainan lob at pamangainipan. Inya nga tamong manalangin. Ginoo, panimunan mo kami, King Dalan ning kekeng pamaglakbe. Ban ing kaya katangginu, ipakit ne ing dalan karing anggang daralan kasakitan. Ban pasik na nga noring may na, antabayanan ding malungkot, at ipayabot karing taong makabuklat apalad, ing pakanandoring danupan. Inya nga tamong manalangin. Ginoo, panimunan mo kami, King Dalan ning kekeng pamaglakbe. Ban ing kaya katangginu, ipakit ne ing dalan king kaya katang komunidad. Patibayan ing kaya katang kasalpantayanan, lalong pisan metungan, at itimawa king makasarili tang kapanaligan. Inya nga tamong manalangin. Ginoo, panimunan mo kami, King Dalan ning kekeng pamaglakbe. Abetala ka rin katang panalangin, deng kapasalamatan at kedonan dareng LOMCWL Holy Face Catechist, Mel Musngi and family, Emi Narciso and family, Richard Chonayumul Nimpa Agapitoong, King Safe Travel ng Marites Manyalung, para King makapasabaling kayadwana ng Debirason, para King Kaladwa ng Jose Roman Sr. Jr. Antonio Luminada, Juanita Leandra, Teofilo,
Primo, Lorenza, Moises, Virgilio, Pepito, Peli, Cesar, Michelle, Florencio, Erlinda, Francis, Maria Dolores, Julio, Pasita, Ronald, Lilia, Alejandro, Natividad, Chepri, Homer, Lolita, Ampoy, Homer Jr., panalangin tala, King Ginoo. Ginoo, panimunan mo kami, king dala ning kekeng pamaglakbe. Ini po adwan tamang kay katang sariling kapagnasan. Ginoong Yesus, manalig kay ka. Manatili kang mumuna kay kami, paypakit me kay kami ing dalan, ing kay kang katutuan. Isadya mo king lugar, king balay ng igpa, anong lumiya, ayang panganan kapurian, manggaman king alanganga. Amen. Amen. Purihin Diyos, mete sa globan kay ang kaya, pantingay meeting tinape, para kaya kami maginyang tinape ningge. Purihin Diyos, kapilanman. Purihin Diyos, mete sa globan kay ang kaya, pantingay meeting alak, para kaya kami maginyang inumaning kaladwa. Purihin Diyos, kapilanman.
Manalangin kayo kapatad, ang kakatamang daon matanggapya, harapan ng Diyos, sigpang lubos mayupaya. Tanggapanes Sana sana yung ng Ginoo, Ginoo, karinggamat mo, ikapurit kaligay, ning kayang lagyo, neking kasaplala, ing mabilog ming Santa Iglesia. O ikpaming miglalang, kapamilatan iting banal, pamalibayan regalo, darakayanan mo kami, keng kekang dibinong biye. Ipagkalob mo sa aking ing sablaming kagawan, patnubayan ming belwan ning kekang katutuan. Itiaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabiya ke kayo. Kaya ka, Itasyulareng pusuyo. makaya, tos nga, Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. di karapat dapat at matulid. Tuneping karapat-dapat at matulid. Sukat ampong makakabos, ing papuryan ampong pasalamatan daka lalong-lalo na kaniting panahon ning miyay ni Kristo ning Paskwami. King pamitaw na, king katawa na, king altar ning krus, miyadilan lang ganap at sakripisyo, dingay ning matuwang tipan, at king pamiyang pangna, keka, king sarili na, para king kaligtasan mi. Ya mo rin ing pari, ya mo naman ing altar, ya naman ing kordero, agana pa sakripisyo. Inyasa at maglapo, king tulang daralana, ning Paskwa, ring sablang tao, king mabilog ayato, magsayala, antimurin, ding sablang upaya, ampong anghel ning banwa, darili laking ligaya mo, alang tuknang at ngarang pupuri. King kakatas-katasan. O sana, king kakatas-katasan. Wanya'y daratang, king lagyo ning Ginoon, wanya. Wan daratang. Hosana, ing kakatas-katasan. Hosana, Hosana. Ikapining banal o ikpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan. Ulinita ipanigapo mi, tugtog mesa ng Espiritu mo, antimong titipangan bun, karitingay mi, bang papagbanala at para kay kami gawa na lang katawan ng pongdaya ning ginuming Yesu Kristo. At atandanan mi pa kanitang binging mi pagtaksilan niya, at bayan ako sang loob dinaw ning biyena, king pamayla sampong kamatayan na, king waning tinape, pepasalamata nakat pinuri, piraso ng tinape, tidwang na karengkayang disipulo, at nga na, punan niya iti, ikayong han, at mangan kayo kaniti, huling iting katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, king waning kalis, pesabayang pepasalamata, nakat pinuri, dinwang ne karengkayang disipulo, at nga na, kunan niya iti ikayungan, at minom kayo kaniti, uling iting kalis sing daya ko. Ing daya ning bayo talanganggang tipan, ambibabu para kay kayo at para karing sablang tao, bangkanita mi patawaran na rin kasalanan, daptay niyo iti, king kapigaga na kayo kanako.
Misteryo ning kasalpantayanan. Kinuking kang krus at pamanyukin, kinabos mo kami. Ika'y talapagligtas, ika'y talapagligtas, ika'y talapagligtas, nihingyato. Niyanginigan mi o pamakalulungig paing kamatay ng pong pangasubli ng maybe, daraw miya ke kay ting tinapining miye, ang po'y kalising kaligtasan, daiming pasalamatan ke ka, yung papalirian mo kaming matampang talakadarapan mo bang sumuyo ke ka. Di kami nga sanang misulo-sulo king katawan ng pong daya ng Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banalay Espiritu. Kanakan me, o ikpaing badala kapulungan mo, ang makalaganap, ketiking yato, bang miganapya, king lugod kambenang Leo, na kay kaming Papa, kay Florentino, yung kay kaming Obispo, de sablang pari ang pong diakono, at yung sablang susuyo, king badala kapulungan mo. Kanakan mula naman din kapatad mi, ang minuna ng pepay nawa, king bihong kapanayan, king pangasubling mebe, king pakalulo mo, idala mula, reng sablang miyango na biye, ketang masalang harapan mo. Pakaluan mo kami ngan, gawin mo kami ngan karapat dapat magkamit king bilang ang bangkayabe ng Maria, imbirhening dunin Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambe ring luan mong apostol, ang pore sablang banal, ang bibibiya kalugod-lugod keka, king kekaba ng panahon, ang pongapurian, apaligayan da ka, king kapamelatan ng Yesu Kristong kekanganak. King kapamilatana, kambena, ampong keya, tagamning banala Espiritu, sablang parangalampong ligaya kay kao Diyos, ikpanglubos mayupaya, manggaman kingalanganga. Amen. Amen. Lumapit tayo ni King Ginu, yung kikatamong dalan, katutuan at biye. Bang dala na katamo, king kwartong pagkalub na kikatamo, king kayaryaning igpata, king banwo. Aming atsubanwa, bisambayang lagyo, datang ke kami, ing kayarian mo, mi pamintuan niyang loob mo. Ketiking yato at king banwa, mi pamintuan niyang loob mo. King kakanan mi, King Aldo, ibiemu ke kami, ibiemu ke kami, King Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami, ding salami ke ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emu ke ipay, Saul king tukso, none ikabos king marok. Kabos mo kami, king sablang marok, ay pa, malagad mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi, bangking kasaupaning kay kang pakalulo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan, king kasalanan, at mikabiyos kami nga lang kasasagkulan, king sablang kaligaligan.
kabang panayan ng pong pagsadyan ming panyatang ng mitmong ligaya, ding talapan at busming Yesu Kristo. Huling kekay ka, yariyan, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, kingalanangga. O Diyos, sigpami ginumi Yesu Kristo, sinabi na karing apostol, na yung kapayapan lalakuan ko kaya kayo, yung kapayapan ko mabiyag kaya kayo. Mo sa baliknan din kaya kaming kasalanan, no pansinan ng kasalpantayanan ng banal kapulangan mo, layon meng pamayapan ng pangpisan metongan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggamang kingalanganga. Amen. Payapaning Ginoo parati sanang manatili kaya kayungan. At kaya kan, Bakit timurin. tamo po ngining mikaka metong tamo king kapayapan. Kapayapan kaya kayungan po, kapayapan. Kaluluwan mo kami. Cordero ng Diyos sa milalako, king kasalanan ko. Pakaluluwan mo kami. Pakaluluwan mo kami. Ke kami, ibiemo ke kami, ibiemo ing kapayapan. Ibiemo ke kami, ibiemo ke kami, ibiemo ing Nyo'ing ginutang Yesu Kristo, ang kordero ng Diyos, siyang milalako king kasalanan ng yato, mapalatang mayaos singapuna ng kordero. Kinoyak matampantanggap ke ka, dapat agkasming amanam, kumayap na ako. Katawan at daya ng Kristo, dala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Amen.
Manuming Diyos, ginuning biyele lang me ing balang metong nga tao kaya kang wangis. Maniwala kami, nalelangan mo kami para keng pamisasan metong, ali para keng pamisagsagan, para keng pamikakapatad, para keng kasiran. Ikang mengamano karing kekeng, kaya kang alagad, ing kapayapan manatili kaya kayo. Ipagkaloob mo kaya kami, ing kalam ning kaya kang kapayapan, at ing sikanan bangawan niyang katutuan itiking kaya kang kapanaunan. Ngening aldo, darawon miya, iting panalangin para king kapayapan king mabilog ayato. Aduan mi ing Tabili itabili daring balang bansa ing karelang sandata, at pilinan ning dalan ning pamikasundo at diplomasya. Kiloko mula ka ring puso miring kamwa, paginagit at kailang malasakit, pangkanita maging dalan na kami ning pamikasundo. Sopan mo kaming abita sa aking intune seguridad, yayamani batan king upaya abungan ning takot, none king kapanaligan katuliran ng pong pamisan metong ning memalen. Ginuwasagan mula rin pamuntok na ring bansa, bang mikate pangalang balikdan, ing nanumang bagi, papasari ning kamatayan. Itok nang ing labanan karing armas, isentro ing bieda, king lalong migitamay na, mananasa ng kapilanman, emiral king yato ing banta ning sandatang nuklear. Bang Espiritu, gawin mo kaming tapat at talapagobra ng kapayapan aldoldo, karing pusumi, karing pamilyami, king komunidad at karing balenmi, banging balang maya pabalita, balang kimot, painturo, king pamikasundo, ating balang pamagpasya para king dialogong, maging yang bini ning bayong yato. Amen. Amen. Talakad tama po, manalangin tamo. O mapamakалulingig pa mananasanang dating misteryo dinanaking bayong para sa natidalara kami king meto nga bayong biye kaya mo itiadwan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Magnobena tana po king kakatama pong patulunan ing Banala Cruz. Agkatanda kayo po ing nobena 5:30 at alas 6 po ning bengi ing kakatama pong misa. May nagkatepong pari. Bang kanita makasimba kayo po. Sana simbata mo po, nepo. O makarine naman kimparingin tamo kay pilan-pilan lare si simba. Ne? O, ikakatang debosyon, kingapong krus. Sana po mas palabungan tayo. At kimpong Miyerkules, ing magmisa, ing kikatamo pong Arsobispo, Yapong Dong. Abayan tayo po sana. Apong Erneng. Ring MDC mo na Apong Erneng. O, magkiabe ko po bang akin ako nga pundong. O, itangan po sana makasimbata mo king misa ng Bishop, king pong Wednesday, 6 p.m. O, kasi ng kanong piyesta, o, busy la rin taong magluto. Ngayon na kakita pundong ding parokyanos ng Holy Cross. Sana po makasimbata mo, mandated organizations, rin kaya pong members, pasimbahin nyo la po, bangakit na po nga pundong na mabiying parokyata mo. Ne? At kay Bat, nanitang, misa na nga pundong king Miyerkules, itang kekatang terakan. Atintan terakan kanita, o asana makiabeta mo, king terakan tamo, at ating pong raffle, king terakan. Yung pong raffle, may itong yapong damulag. Pagtaw yun eh. O, halida, damulag yamo pundutong. Okay. Kay Bat, nanita, king pong Biyernes, itang kikatang prosesyon. Dapat po tayo eh. Yan na pong Biyernes, kay Baning Misa, karinig kikatang prosesyon, Nanay Banala Cruz, makiabeta mo naman, dengi MDC, ila pong manimuna, Apong Erneng. Ne, ikayong mag-marshal kanita, MDC, na ano pa, ring misa tamo, king fiesta, same time, ring misa tamo pong Domingo. Ne po. Thank you very much po, karing kakatamo pong CWL,
king karelang successful, Sumba, Porecos, palakpakan tala po. At panyaw do po rin karelang proceeds para king pong selebrasyon tamo. Ang po rin kikatang katikista napon. O, successful po yung kikatamong kumpil. Palakpakan tala naman ng katikista tamo. O, panto ng kore nga na kami kumpil napon, o talalo. Kabudla pe kumpil. Pasimban nyo po ne po. O, at isa diyata la rin anak para king karelang first communion. Ne po. So, deta, rin katamo activities, may ganap at maganap para king kakatang selebrasyon ng piyesta. Inginu manatili kay kayo. Kaya ka, Timuri. Bendisyonan ang kanin Diyos, sumaypay tutu, ingig pa, poing anak, ang poing banal na Espiritu, bisa midaw ne, metana king kapayapan at lugod kang Kristo. Salamat King Diyos, maya payabak po kay kayungan. Ay, kapogi na ta, Bebeto. God bless you. Lolo. Ay, hello. Akala ko wala ka na.